Perezida w'Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko inzitizi zikaze za COVID-19 zasubiyeho bitewe n'umubare w'abarwayi wazamutse vuba. Amasaha y'umukwabo wo mu ijoro yongerewe kandi birabujijwe gucuruza inzoga zisembuye. Abayoboke ibihumbi ba Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire ejo bagiye kumwakira ubwo yari yasubiye ku ivuko mu mudugudu wa Mama. Gbagbo yageze mu gihugu ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Bombe y'inkorano yari iturikiye muri Kiliziya Gatolika yo mu mujyi wa Beni mu ntara Kivu ya ruguru muri Kongo ikomeretsa abagore babiri. Abanyafurika bakomeje gukorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu mu bice byose by'isi, byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michelle Bachelet. Naho muri Tunisia habonetse imirambo ibiri y'abimukira, abandi 178 batabawe ku nkombe zo mu majyepfo y'igihugu. Abategetsi bavuze ko abo bimukira bageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane bava muri Libya bajya mu Burayi.